Sa strane. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hvala i zahvala pripadaju Allahu, gospodaru svih svjetova. Salavat, selam neka su na posljednjeg Allahovog poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji ga slijede do sudnjega dana. Draga braćo i sestre, cijenjeni džemate, danas imamo posebnu radost i čast da među nama ugostimo uvaženu ekscelenciju Reisul Ulemu doktora Mustafu Efendiju Cerića. Posebno nam je drago što se ovaj susret odvija baš ovdje, u našem džematu Hagen, gdje smo se okupili da uputimo toplu dobrodošlicu našem uvaženom gostu. Iako više ne obnaša aktivnu dužnost Reisul Uleme, to zvanje i poštovanje ostaju trajno. Uvaženi Reisul Ulema, svojim životom i radom ostavili ste neizbrisiv trag u očuvanju vjere, identiteta i zajedništva našeg naroda. Vaše riječi i vaše djelovanje uvijek su nas podsjećali na vrijednosti Islama, na mir, pravdu, toleranciju i bratstvo. Vaše ime i vaša misija poznati su i priznati i izvan granica naše domovine. Svojim glasom doprinosili ste da se istina o našem narodu i njegovoj borbi za opstanak čuje u cijelome svijetu. Dobitnik ste brojnih međunarodnih priznanja i poštovani u akademskim, vjerskim i diplomatskim krugovima upravo zbog vašeg doprinosa miru, međureligijskom dijalogu i univerzalnim ljudskim vrijednostima. Mi u dijaspori posebno osjećamo važnost vaše poruke, da budemo istrajni, da čuvamo svoj identitet, da gradimo mostove sa svijetom oko sebe, ali i da ostanemo vezani za svoju vjeru i svoj narod. To je poruka koju želimo prenijeti našoj djeci i budućim generacijama. Za mene lično, kao nekoga ko se približava penzionerskim godinama, ovaj trenutak je posebno drag. Velika mi je čast što mogu ime džemata Hagen i u svoje ime poželjeti dobrodošlicu vama, uvaženi Reisul Ulema, doktor Mustafa Efendija Ceriću, i izraziti zahvalnost za sve što ste učinili i što činite za naš narod i našu vjeru. Draga braćo i sestre, još jednom izražavam našu radost i zahvalnost što smo danas imali priliku ugostiti uvaženog Reisul Ulemu, doktora Mustafu Efendiju Cerića,
ovdje u našem džematu Hagen. Sada, sa velikom čašću, predajem riječ našem uvaženom Reisul Ulemi, doktoru Mustafi Efendiju Ceriću, da nam se obrati. Bujrum, uvaženi Reisul Ulema. Hvala imamu Razime Žiga Efendija na ovim lijepim riječima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sejidina wa nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala sejidina Muhammedin Fatihi al-Fatihi lima ughliqa wal-Khatimi lima sabaqa wal-Hadi bil-Haqqi ila siratil mustaqim. قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. صدق الله العظيم. Draga braćo i sestre, assalamu alaikum. Neobično mi je drago i počašćen sam pozivom od Omer Efendije Sarajlića da ovih dana provedem s vama u ovom gradu i da svjedočim vašoj predanosti, vjeri i našoj domovini. U Dortmundu, u Essenu i bili smo još u Helbertu i evo sada smo večeras ovdje u Hagenu. Mnogo su mi lijepo pričali o vašem efendiji Rasimu, Žigi, a Žige su iz istočne Bosne ili tačnije iz Žepe, iz slavne i časne Žepe, gdje sam kao učenik sa kolegom Ahmedom Halilovićem, odakle i Muderis, njegov brat, jer smo bili u istom razredu, posjetio Žepu u porodici Halilović dok je još bio živ otac Ahmeda Halilovića i ambasadora našeg u Iranu, vrijednog mog Ahmeda. Studirali smo zajedno u Gazi Husrev Begovoj medresi, a onda ja sam bio u Kairu, a on je otišao u Libiju i to je jedan primjereni Bošnjak kao i njegov brat Muderis. I drago mi je da mogu sjediti pored imama Žige koji se rodio u
žepi. Rođak bliži mu derisov. I rođak mu derisov. Ja sam ušao u 88. deceniju života. Za ovih 7 decenija, a vi koji ste čitali Šekspira, on je napisao, izračunao ili opisao 7 decenija na različite načine, kako koja decenija ima značenje. I on je sa 7. decenijom zapravo zaokružio ljudski život, jer je u to vrijeme, u Šekspirovo vrijeme, život bio kraći nego što je danas. Nešto je danas život duži. U ovih 7 decenija svašta sam vidio i svašta sam doživio i volio bih da imam 20 godina sada, da imam ovo iskustvo. A to nikad dva dobra ne može sastaviti. Ono, dok si mlad, a posebno dok si dijete, onda dijete gleda u babu i kaže babo sve zna i babo sve može i babo ne može biti da nema para, kao dijete. Onda kad malo omomčiš, kad se malo joguniš i kad ti malo prorade oni kromozomi na različite načine, onda počneš vikat babo ništa ne zna, sve treba mijenjati. Treba mijenjati i babu i kuću i on bi sad pravio to sve, ništa ne valja. I onda dođe ona treća faza u životu, kad se oženi, kad žena, djeca, brige, i onda babo u međuvremenu preseli na Hiret ili je još živ i onda počne vikat babo je sve znao, ali nema više babe, nema više koga pitati. Tako je sačinjen naš život. I naravno da vi ovdje u Hagenu, ja sam bio u Ahenu, tamo sam dobio nagradu, pa zato mi je ostalo zapamtio. Vi ovdje imate sreću da imate koga pitati, a najteže će biti vrijeme kad se ne bude više imalo pitati, kada vjeru budu tumačili džahili i kada na čelu naroda budu oni koji nemaju odgovornosti i nemaju morala. Kako kaže u Kur'anu Allah dželešanuhu, kad hoće da jedan narod uništi, ili ne da namjerno, nego kada narod postane neposlušan i kada ga treba opomenuti, onda mu dadne da imaju na čelu vođe pokvarene i to će ih odvesti u propast. Hvala Bogu, mi smo za vrijeme agresije na Bosnu i genocida na bošnjački narod, za divno čudo, oni su rušili džamiju, a mi smo obnavljali te džamije bolje nego što su prije bile. Tako da su oni napravili potpuno pogrešnu procjenu. Jer su neke džamije bile ohabane, zapuštane i trebalo je mijenjati, ali mi njih ne bismo mijenjali da je oni srušili. A kad su oni srušili, onda smo mi pravili bolje u smislu da svaka džamija sada u Bosni ima i mokri čvor, ima i mekteb, ima i gdje se može sjesti, kahva popiti, a to one džamije stare nisu imale. Znači, to sam svaki puta ponovio gdje sam bio, skoro sam bio u Kotor Varošu,
ako vi znate, Kotor Varoš je u onom bosanskom manjem entitetu, tamo su porušene 11 džamija, a sada su napravljene, obnovljene sve i još 2 napravljene gdje nije bilo prije, tako da sada imaju 13 džamija. Dakle, Bošnjaci prave džamije. Evo, sad sam u Esenu vidio, dole su kupili veliku prostoriju, čujem da i vi isto tako, reče mi Imam Efendija da je ova druga faza o vas Bošnjaka, sada iz ovih malih prostorija idete u šire. Naravno, ja sam pitao, a hoće li biti ljudi da popuni ovoliki prostor? Rekli su mi da hoće. Naravno, pod uvjetom da rađaju se djeca i da ovi muški koji se kasno žene, djevojke su mnogo bolje i one su aktivnije, ali ovi muški su lijeni. Ja ne znam koji je lijek za njih, da ih se malo potjera da se ženu ranije. Što se prije oženiš, imat ćeš radost da uživaš u unucima. Ako se oženiš kasno, onda nećeš tu imati priliku. Zato, momci, ženite se. Misliš ti da ćeš ti najbolju naći, pa će ti ona doći, princeza, vila. Neće, sve su žene uglavnom iste, a i vi ste muški još isti. Tako da, kad ti se pruži prilika, osloni se na Allaha i ženi se. Ja sam na početku proučio nekoliko kuranskih ajeta i hoću da s vama to podijelim, a sa onom tezom koju sam na početku kazao, da sve dok u našem narodu bude bilo oni koji znaju Kur'an, koji znaju sunnet, koji znaju tumačiti i koji ostave, kao što je Rasim Efendija ostavio svoju žepu i došao ovdje s vama da vam bude svjetiljka u ovome mračnom svijetu ponekad, ne mislim bukvalno mračno, ima svjetla tamo, imaju električna struja, ali ima mrak kad nastupi u glavi i kad u srcu nastupi, to je mnogo opasniji mrak. Za vašu informaciju, u Bosni danas ima više hafiza i to mnogo djece od 9 do 15, 20 godina mladića nego za vrijeme Mehmeda Fatiha. Jako se puno, ima oni koji uče, dok vijesti o nekim drugim religijama gdje se zatvaraju bogomolje drugih religija, zanimljivo je da se islam širi unatoč muslimanima. Dakle, možda je to čudno da tako kažemo, paradoksalno, ali unatoč ponašanju nekih muslimana islam se širi. Zato što je islam jedina religija po božanskom porijeklu koja nije imenovala ili ne nosi ime osobe. Islam se ne zove Mohamedanizam, nego je islam koncept. Od riječi selam, islam, to je arapski jezik, je matematika, algoritam. I zato je Kavarizmi mogao da napravi algebru i po toj imamo ove kompjutere. Znate da je musliman izmislio, da je zahvaljujući muslimanu imamo ovaj iPhone, znate to? I ovo sve. Naravno, među vremenom muslimani su to ostavili na rafe, ovi su došli sa zapada iz Europe, našli to, uzeli i napravili ove iPhone i sve ostalo. Želim da kažem da u ovom svijetu u kome danas živimo i prema mnogim ocjenama nije bilo nikad teže i nikad nije bilo neizvjesnije kao što se to događa ovih dana.
u ekonomskom, političkom, moralnom i vojnom. Ja sam proveo jako puno i obišao mnogo svijeta i učestvovao na konferencija gdje se je pričalo o miru. Riječ mir je jako puno spominjana. Naravno tu je bilo licemjerja, onako da se samo nešto kaže, ali vidite sada u zadnje vrijeme to više se ne čujemo tu riječ. Više se čuje riječ rat. Čak nema ni licemjernih koji bi govorili o miru, nego govore o ratu. Znači, promijenjen je narativ, vokabular i budući da sam sudjelovao u tim vremenima kad se govorilo o miru, često da bi se zavaralo, ne zato da bi se govorilo iskreno, sada više se ne govori ni o tom, ne upotrebljava se riječ mir. A musliman i islam potiče od tog korijena u arapskom jeziku od 3 glasa, od 3 slova. Sin, s, sin, s, lam, el i mim, m. Iz tog korijena mi kad predajemo selam u namazu kažemo assalamu alaikum. Mir neka je s vama. Kada je Papa posjetio Sarajeva, znate koji je bio njegov moto? Bio je upravo selam alejk, mir neka je s vama. Zato što se to i u Bibliji spominje. Znači, Islam je vjera koncepta, koncept, misli. Nije vezana za osobu, nego za koncept, filozofija i misao koja treba da te vodi. Drugim riječima, to je svjetlo. Jer Allah kaže za sebe u Kur'anu, Allahu nuru semavati vel ard. Allah je svjetlo nebesa i zemlje. Svjetlo. Znate, sad imate avione koji su brži od svjetlosti, jel tako? Jer kako se zove Tesla. Tesla je bio najveći vjernik, on je vidio u toj svjetlu, energiji kao nečemu, i svi ti ljudi koji su otkrivali ove neke fenomene u prirodi, a sva otkrića su individualna, zapamtite. Nema kolektivnih otkrića, nema naučnika da se sastanu i kaže hajde se sastanemo sada pa da nešto otkrijemo. Ne, nego od Newtona, od ne znam, od Havarizma, od Heisema koji je za vid očiju i ne samo to, nego mnoge druge fenomene, kao što je Ibn Sina odakle je karantin. Znate šta je karantin, ono kad je bila COVID, je li tako? Ta riječ karantin je prijevod arapske riječi arba'in. Na talijanski karantin, što znači 40. A znate odakle je to došlo? Ibn Sina je živio u Buhari, živio u Semerkandu, a Semerkand je bio put svile. I italijanski trgovci su iz Firence i Venecije putovali i kada su u nekom prilikom bili u Semerkandu, čuli su da je bila korona ili bolest zarazna. Tada je Ibn Sina je dao kao medicinar, kao filozof, on je zaveo da se mora 40 dana biti u izolaciji i to je nazvano Erbe'in. I Italijan je to vidio i onda je to preveo karantin i to prenio u Europu. Europa nije znala za tu ideju o izolaciji koju smo mi imali svi, jel tako? Nisi smio izlaziti iz kuće i tako dalje i tako dalje. Vidite, sva ta otkrića su individualna a kako nastaju? Ona nastaju sa ovom idejom da je Allah svjetlost nebesa i zemlje i onda su pitali Gazaliju, imama Gazaliju, šta je najbliže
kod čovjeka ovoj svjetlosti Allahovoj. Imam Gazali je rekao ljudski Znači u ljudskom umu postoji klica Allahove svjetlosti i lampica koja se upali. A ko je upali? Allah Đelešanu je upali. Ne možeš ti to, nisi ti skopčan, ni nikakvu struju, tako. Nego to ima duh, a insan je insan po čemu? Jel po tijelu? Po tvojoj fizionomiji? Ne. Insan, jedno je čovjek, drugo je insan. Čovjek je zemlja, od zemlje Allah ga stvorio. A insan je sastavljen od 4 supstance. Insan, to je ruh, duh Allahu, jer Adem je bio u stanju ni mrtav ni živ od zemlje. Vi koji studirate filozofiju, vjerovatno biologiju i hemiju i ostalo, znate da sve što u zemlji ima zapravo, kad odeš doktoru i onda te pregledate, on onda kaže imaš nedostatka željeza. I onda odeš u željeznicu i kupiš željeza i Znači, naše tijelo je sastavljeno od tih hemijskih ili kemijskih sastojaka, raznih elemenata, jel tako? Znači, a šta to govori? A sve ti elementi su u zemlji. Znači, čovjek je stvoren od zemlje, Allah kaže Ademu min turab, Adem je od zemlje stvoren. Sad ovo Darwin nije mu se to svidjelo, jer ovi u nagonu, u onome pokretu prosvjetiteljstva, pojavili su se ljudi kao što je Freud, pa Hegel, pa Kant, pa Descartes, pa Darwin, i da ne nabrajamo dalje. Vidite, to prosvjetiteljstvo je proglasilo da jedino što važi kod čovjeka je njegov um i što možeš osjetiti. Nema ništa ni na nebu, nema nikakve veze i tako. Oni su to proglasili da bi zapravo iz ljubomore prema Božijim poslanicima i prema svetim knjigama. Oni su htjeli da kažu, nemojte vi citirati šta piše u Kur'anu, u Bibliji, ne znam, nego mi ćemo vama napisati naše knjige, filozofiju, pa čitajte to, pa to citirajte. I to se zadnjih 200 godina tako događalo. Jeste li kad čuli da se neko pozivao na Božju riječ ili na Božje poslanike, nego na Hegela, na Kanta, na i tako. Vidite sada, nakon 200 godina, sada se političari, znanstvenici vraćaju u tekstove knjiga samo na pogrešan način. Da vas ne podsjećam što se događa u svetoj zemlji, o argumentu to da je Bog obećao nekome ovu zemlju ili tako dalje. Ali šta sam htio da kažem? Freud je napravio svoju psihoanalizu da bi zamijenio ispovijest u crkvi da to bude u njegovoj klinici. Jer samo psihološka analiza sastoji se u tome da dođeš u kliniku i da kažeš šta te boli, šta se sjećaš u prošlosti, koje traume imaš, i kad ti to njemu sve ispričaš, onda on tebi da dijagnozu i kaže sad si slobodan. A šta je to drugo nego u crkvu kad ide, on se ispovijeda i onda mu svećenik kaže oslobođen si grijeha, možeš da ideš. Znači da ne bi išao on u crkvu, onda ide u kliniku. Hegel je govorio o takozvanom apsolutnom duhom, nije ništa drugo od toga nego sveti duh. Ali su oni to kazali u svom jeziku. Dakle, ljudski um je to svjetlo, odnosno ta lampica koja se upali ili ugasi. I šta je svrha objave, šta je svrha Kur'ana, šta je svrha Božjeg poslanika? Svrha objave i svrha riječi Kur'ana jeste da tu lampicu u ljudskom umu održava, da se ona ne ugasi. A kako se ona pali? Ona se pali tako što Allah dželešanu kaže Adem je stvoren od zemlje,
a onda mu je Allah dželešanuhu nefeha fihi min ruhihi, Allah je udahnuo svoga duha u to tijelo Ademova i Adem je postao šta? Insan, postao je živo biće. Od tog duha Allahovog kojeg je u svaku udahnuo, svakom od nas. Posmatrajte dijete koje se rađa, jel? Ono se rađa sa tim duhom, koje svi ljudi su jednaki u tom prvom stadiju rađanja. I alejhi selam kaže: kullu mevludin yuledu ala fitretin febawahu yuhavidani au yunasirani au yujamajisani. Svako dijete se rađa u onoj istovjetnom prirodi koju je Allah odredio, a onda roditelji ga učine da bude ovoj onoj znači kultura ili kultura sjećanja. Vidite, iz tog duha nastaje duša, a ta duša je blizu srca, a u srcu se događa ili mrziš ili voliš, ili mrziš ili voliš. I četvrta supstanca tog insana, tebe, ne fizički, nego tebe, sa mozgom, sa umom, sa dušom, sa duhom i sa umom, to četvero mora imati sinergiju. Najneposlušniji od ovo četiri je ljudski jer je toliko može biti pokvaren da može pravdati zločin genocida. Da ima argumenti i razloge, mi smo pobili ove ljude da bi mogli da drugi žive. I oni to, dakle Allah je poslao Kur'an da kontrolira taj da ne ode preveliko, da se ne uobrazi, ne bude arogantan i da onda on određuje mjeru morala, kao što je Kant zagovarao, da postoji takozvani moral, imperativ morala se sastoji u ljudskoj savjesti. Tako da ti ne trebaš Kur'an da ti objašnjava ili Allahova objava, nego ti treba da budeš kao čovjek sposoban da sam odrediš po svom imperativu savjesti šta je moralno, šta nije, šta je dobro, šta nije. U ovom kuranskom ajetu koji sam ja proučio, Allah dželešanuhu kaže: o vi koji vjerujete, pazite, i Kur'an obično govori, poziva innal lezina amenu, ja ejuhel lezina amenu, o vi koji vjerujete. Šta znači ovo amenu na arapskom? U našem Korkut je preveo da to znači vjerovati, ali nije to adekvatan prijevod. Amenu, arapska riječ, emnun, eminun, amene, znači biti pouzdan, biti siguran u nešto. Kad vjeruješ, ti vjeruješ u nešto zato što ne znaš. Jer u ono što znaš ti ne vjeruješ, već znaš. Zato kad se kaže amenu, to ne znači amenu nije vjerovati. Jer sama činjenica u toj riječi vjerovati, ti govoriš da nešto je u tebi sadržano što ti nije jasno, pa vjeruješ. Ne. Amenu znači da ti je potpuno jasno i da ti si pouzdan 100%. A u koga? U Allaha dželešanu. I kaže Allah dželešanu ovdje: ja ledina amenu, aminu billahi. Ovo je jedinstven ajet gdje Allah dželešanu kaže: o vi koji vjerujete, obraća se nama koji vjerujemo i kaže: vjerujte. Kao Allah dželešanu zna da među vama i kad kažete da vjerujete nije to baš 100%. Pa Allah ponavlja: vjerujte. Šta? Vjerujte u ono što je Allah objavio Muhammedu i ono što je objavljeno prije njega, a oni koji ne vjeruju u Allaha, Božje poslanike, meleke, poslanike, kitabe i sudnji dan, oni su na strambucem dalekom putu. I vidite sad ovdje, zapamtite ovu rečenicu koja se može
koja se može aplicirati na nas Bošnjake u historijskom kontekstu. Allah kaže inne ledina amenu, thumme keferu, summe amenu, summe keferu, summe zdadu kufre. Lem yekun illahu li yagfira lahum wa la li yahdihum sabila. Zaista oni koji su vjerovali, pa su onda nevjerovali, pa su onda opet vjerovali, pa su onda opet nevjerovali, pa im se povećalo nevjerstvo, Allah njima neće oprostiti i neće biti na pravim putu. Nije li se u našoj povijesti, u našem narodu, su bili razni periodi, gdje su bili begovi, aged, kadije, njihova djeca vjerovali. Pa je došlo drugo vrijeme, pa su počeli vikat, ne vjerujemo, ne možemo mi naše... Ko je se čuo islam u Bosni? Žene, nene. Ja sam svjedok kao imam i kao softa učenik medrese. Mi smo kao softe, kad smo se upisali u medresu, izgubili smo sva građanska prava. Nismo imali pravo na socijalno osiguranje, a u onoj bivšoj Jugoslaviji bilo besplatno socijalno osiguranje. I kao učenici medrese nismo imali pravo na povlastice u prijevozu, a svi drugi su imali. Šta mislite mene, dječaka od 15 godina koji je upisao u medresu i sad ja bio jedan tamo uradio u visokom na željezničkoj stanciji i on meni dadne onu kartu povlasticu. I sad ja ušao u voz i kondukter je došao i pita u koju ti školu ideš, naravno ja kažem Gazi u medresu, pa kaže nemaš ti pravo na povlasticu, moraš to platiti kartu. Šta je to značilo za mene kao dječaka od 15 godina? Znate, kad ti nisi jednak sa svojim vršnjacima i tako dalje. Ja sjećam se mog babe, rahmetlije, uvijek me imao strah, šta ako se ti razboliš u medrese, ja ne mogu da ti platim da se liješiš. To je bilo, dakle, ali kako smo onda mi preživjeli? Naravno, išli smo Ramazanu, bili su mevludi, bili su tevhidi, pa u Bosni je mevlud je sačuvao islam, ima ovi neki, ne bi se kvalificirao, koji govori mevlud je bid'am, moj bid'am moj, moj ahmaku. Pa ti mevludi su nama sačuvali porodicu, sačuvali islam. I one stare nene, ja sam služio u vojsku u Brčkom tamo i sjećam se, otišao nam u Kabelu uz Ramazan u vojničkom odijelu i izlazim ja iz džamije, a one sve u redu čekaju me da mi dadnu džeparac, jer su oni u meni vidjeli svog sina koji je u vojsci. Ali ja došao, nema mladog čovjeka, sve bili stari ljudi u penziji, oni neki jer više u penziji. I nažalost ti nekoliko koji su u penziji u prvom safu ne govore jedni s drugim. Nešto se poremetili. Znate, kod Bošnjaka vrlo lako da nešto mu nije, ne može kod kuće, žena ga nasluša, djeca ga ne sluša, a onda jedino dođe u džamiju, more tu onda da onda svoj terslu iskaže, nema nigdje na drugom mjestu. Ali to je prošlo vrijeme. Zato ovdje vidite, oni koji su vjerovali, pa onda ne vjeruju. A naravno da ovaj se kuranski ajet odnosi na muslimane i na mušrike u Medini. Jer je bilo oni kad je Muhammed a.s. uspjevao na Bedru, kad je pobjedio, svi su onda, mi smo s Muhammedom. Kad je bio na Uhudu, pa malo malo bilo teško, onda su vikali, mi smo vama govorili, nemojte vi ići. I ja se sjećam, Sarajevo je bilo pod okupacijom koliko? 1425 dana. To je 4 godine. Ja se sjećam kad su neki vikali što je vam je to trebalo, pa nije trebalo, pa zašto mogli smo, pa... I kad sam bio u Bihaću pod okupacijom sa dvije strane, izdajničke armije i ove tamo krajine, jedan oficir francuske vojske dolazi meni u motel u Bihaću u novembru 1993. godine i kaže nemate vi šanse, velika je vojska oko vas.
predajte se. Mi Francuzi smo predali Hitleru i onda poslije smo se vratili. Ali rekao, jarane moj, ima razlika između nas Bošnjaka i vas Francuza, a to je da se mi ne predajemo. Naravno, je li mu bilo jasno ili nije, ali meni je bilo jasno. Dakle, zašto? Zato što je bilo oni koji su često govorili kad ide dobro, onda su svi pobjednici, svi, čim krene malo, onda mi smo vam govorili, nemojte. Zato je to, oni koji su vjerovali, pa nije, pa onda odustali. Pa onda su opet počeli da vjeruju. I onda su opet poslije toga odustali i onda poslije toga kad su odustali, onda su još pojačali, da ne bi slučajno se vratili ponovo u vjeru. Da ne budem previše strog i previše kritičan, ali čini mi se kad odim na džumu u Sarajevu ima 70-ak više džamija i ispunjene su petkom. Ali ponekad imam osjećaj da neki Bošnjaci jedva čekaju da im neko kaže ne smije se više ići u džamiju. Ono jedno bilo vrijeme, ako si htio da budeš nešto i u državi, ne znam, tako dalje, onda treba da te vidi da si u džamiji. Da ne govorim i naše komšije da treba da budu tamo u crkvi i tako dalje. Ali sad imam osjećaj da u primjenu ovoga ajeta nekako, ali na drugoj strani opet imaš ova omladina koja je rođena bez traume. Dakle, ima ova jedna generacija koja nosi u sebi traumu iz onog privišeg vakta, jer su oni bili na fakultetima, imaju još uvijek likove profesora Tanackovića, onoga Kuzmanovića, ne znam, i tako dalje, i šta god, počnu da misle, imaju samo cenzuru i oni njima stoje pred očima i onda oni što govore, oni sada imaju taj osjećaj i taj strah kako će oni ocijeniti to što misle i kako će i oni ocijeniti to što govore. Nažalost, naravno to su pojedinačne stvari, ali su one prisutne. I onda Allah dželešanu, vidite ovdje, braćo, zapamtite ovo, beširil munafiqine bi enne lahum azaban elima. Znači, ti koji su vjerovali, pa nisu, pa jesu, pa opet nisu, pa su onda povećali. Allah kaže, obraduj munafike, čeka ih velika kazna. Obraduj. Pazite, ovo je malo ironija. Obraduj ih. A koji su to? Oni koji su uzimali za prijatelje dušmane umjesto svojih braći. Zar oni u njima ili kod njih traže čast, a zaboravljaju da je sva čast kod Allaha? Draga braćo i sestre, naša priča treba da bude o vjeri, islamu, ali naša priča nije ispunjena, nije potpuna ako ne pričamo o zemlji u kojoj živimo i o naciji. Allah kaže da je Musa a.s. bio poslanik kaumi Musa. Nacija ili vjera ili narod Musa, kaumi Isa. Znači, nije dovoljno samo imati teoretski, imati naravno podlogu vjere, ali ta vjera i to moraš se na nešto osloniti. Ja sam namjerno u akšam namazu učio suretul Ihlas. Kul huvallahu Allahu samed. Kul huvallahu ahad Allahu samed. Sa namjerom da zapamtite ovo, jer mi hoće ponekad
osim vašeg vođe koji govori narodnim jezikom, da bismo izgledali pametni, treba da vam govorimo jezikom i stilom kojeg vi ne razumijete, da biste zaključili da je on jako pametan, jer nisam ništa razumio što priča. Jer ako pričaš jednostavne stvari, pa kaže, znao sam i ja to je vrlo jednostavno. A kad pričaš ono da je malo zakonito, malo da je teško razumjeti, to je pamet. I kako ima često oni koji kažu, a jesi dobro vazio, meni se to događalo. I sad njega pitam, molim, možeš mi podsjetiti šta si zapamtio? Ja kažem, nisam ništa zapamtio, ali dobro si vazio. Znači, nije bitna informacija, bitna je impresija. Da ne bi samo bila impresija, ovo Kuransku suru, i molim vas, kad god ne znate, kad imate poteškoću, naravno, Rabi jesir vela tu asir, Rabi tebi bil hajr, to je najbolje. Bože, olakšaj me, a nemoj me otežati. I svaki posao završi dobrim, to je, ja ne izlazim iz kuće da ne proučim to, eto ovako da vam, usput da vam kaže, Rabi jesir. Ali kad imaš, a često se to dogodi kad ti u glavu, jer pazi nešto, šeitan, njega ne treba zvat, on dolazi sam. A meleki, on neće doći same dok ih ne pozoveš. A kako ćeš im pozoveti? Tako što učiš Kur'an i što klanjaš i onda meleki dođu, pa ti onda donesu dobre misli. A šeitan, on ti donosi, on stalno on tu blizu. Ne moraš ga sekutarisati, jer je to njegov posao. Kad god ti dođe to da osjetiš da te zafatilo to, da ne znaš, prouči kul hu Allahu ahad, Allahu samed, lem jelid velem uled velem ekul lehu kufuven ahad. Reci Boge, Allah je jedan, Allah je utočište, Allah je oslonac. Nije rodio i nije rođen i njemu niko nije ravan. Ali hoću ovo da zapamtite, ovu riječ. Jeste vidjeli ono flotilu? Pratite li ovu flotilu? 40, oni brodova što ide. Kako se zove? Pomoć za gazu. Kako se zove ono, čita pokret? Sumun. Sumun. To je okorijen od riječi samed. Allahu samed. Znači samed. Samed znači, možete zamisliti sada, vi koji ste iz Hercegovine imate dosta kamena. Ono Bosna ima, i sad imate oni stijena, jel de? Kad vidiš onu stijenu, stani čvrsto. I kad se nešto hoće da pravi neka zgrada, ima onaj stručnjak koji dođe da provjeri je li dole tlo čvrsto, hoće biti odron, hoće i tako dalje. Je tako? Znači mora biti čvrsto da stoji. Ovo samed znači taj oslonac, to čvrsta, taj kamen, to čvrsto tlo, gdje možeš da staneš, neće ti propasti. A zašto je to čvrsto? Ova riječ u arapskom jeziku znači nešto, kao što je kamen, što nije šuplje, što ne može da prođe. Prema tome, kad kažeš, reci Allah je jedan, on je onaj na koga se ja mogu osloniti bez šupljina kroz koje mogu propasti. To znači samed. A vidite, a da bi to mogao, to znači gdje mora da ti postoji taj kamen čvrsti na koji se može osloniti, a to je na svoju pamet. Tvoja pamet, način kako razmišljaš, to ti je osnova da nije šupalj, da ti nije mozak šupalj, da ti nije pamet šuplja, da ti nije duša šuplja, da ti nije duš šupalj. Razumiješ? Jer u onoga u koga je šupalj, on prolazi mu, prolazi mu iz prednosa državni interes i on ne primjećuje šupljemu. Jer u Bosni...
Jer u Bosni ništa se ne može dogoditi, nijedan zakon se ne može donijeti bez pristanka Bošnjaka. Ne postoji. I sve ovo što se sada žale da je malo i da su ovi preuzeli su sve zato što je šuplje. Zato što je u glavi šuplje, zato što je u glavi šuplje, zato šuplje prolazi. Naša budućnost je u Samedu. Znači moramo biti svi Samed. Sada možeš se osloniti na ovu, Allah kaže Allahu Samed. Allah kaže za sebe, ja sam vam oslonac, oslonite se na mene. A kad Allah Đelešanu to kaže, šta to znači? To znači prvo moraš se osloniti na sebe. Moraš biti pouzdan sam u sebe, u svoju misao, u svoje razmišljanje. Ne smiješ dozvoliti da ti u glavu dođe puno smeća. Sad imaju TikTok i ovi tako. Zato vidite, sad imaju, nude ti stalno da čistiš iPhone, jel tako? A šta misliš ti koliko u tvojoj glavi ima toga što bi trebalo počistiti? Ja samo čekujem da neku mašinu nađu, da kažu, molim te pročisti mi u glavi, toliko mi toga ima smeća da ne znam šta ću i ti moraš sad, kako ćeš to izvati? To se čisti imanom, to se čisti vjerom u Boga i onda ti sad ta vjera koja te navodi da imaš osjećaj Božjeg prisustva, ona ti čisti ovo što si ubacio, što ti se uletilo. Samo, nisi ti htio, nego jedan put je uletilo ti. Jer svi mogući ovamo napadaji koji postoji, sam jesi li pritisko dugme, odmah ti nudi ti sve, jel tako? Ima sad ove reklame i ovo ne mreš, pogotovo sada AI, umjetnička inteligencija, gdje ti nudi, gdje ti pitaj šta god, kaže pitaj me šta god hoćeš. I sad ti to pitaš i on tebi, jer vidite, ovo je najopasniji instrument koji je čovjek uspio da otkrije AI. Naravno ima koristi od njega. Jer recimo radio ili štampača mašina ili autor je mogao napisati knjigu i odnese u štampu da je oštampa, je li tako? Ali ta štamparija nije u stanju da ona proizvede tu knjigu ili da je proizvede svoju vlastitu knjigu. AI je instrument, odnosno pronalazak koji sam proizvodi misli, sam za sebe i može da proizvede on knjigu, koju god hoćeš temu postaviti, on proizvede, naravno, još sa pozicije da te uputi na krivi put, to može da bude. Znači, ovo je najopasnije i najizazovnije u povijesti otkrića ljudskog uma. Ali naravno, ima i koristi. I nož je, zavisi kako ga upotrebiš, jel tako? I puška i sve ostalo. Ali ovo je posebno. Zato treba sad djecu upozoriti i kazati, da vam kažem nešto, ja imam te unuke, ja po kobajage, ja hoću nešto da pokažem, ja ne znam im pokazati, kad oni znaju bolje to. Oni onim prstićima svojim, kad dedo ti to ne znaš, ništa ne razumiješ. Ne znam ja kako će ih ispraviti, jer ne razumijem kako uopće ja mogu sad da razumijem kad oni bolje razumiju od mene to. Zato što smo mi ova generacija, nismo rođeni sa ovom djecom. Vidite, znači, Allah je oslonac, a to kada si oslonac na Allaha, zapravo ti prenosiš na oslonac u samoga sebe, prenosiš taj samed u svoju glavu, u svoj u svoju psihu, da si sposoban da zapažaš stvari na pravi način. Ali i onda, koja ti je treća stanica za samed da se osloniš? Naravno da ti je treća stanica porodica, žena, djeca, rođaci. Znači, ti se oslanjaš na Allaha, pa imaš oslonac u sebi, pa onda imaš oslonac u porodici, u ocu, u majci, u sinu, nije šuplje. I koja je četvrta stanica? Četvrta stanica je prijatelj, brat.
Ne kaže se džaba, muslimani su braća. Ja mislim kod nas u Bošnjaka, u mom narodu, ima oslonac, ima dokaz tome je, vi ste ovdje u džematu, evo vidite. Vi ovdje, zašto vi ovdje dolazite? Da upravo pumpate taj oslonac, da vam u glavi bude, da ovdje učite, da se oslonite na Allaha, da onda imaš taj, da se prenese to i na u tvoj mozak, u tvoju glavu, u tvoju psihu, da budeš poznan, da znaš orijentaciju u vremenu i prostoru. Ja imam punicu majku od moje Azre, koja ima preko 100 godina, 101, 102 godine. Ali njen život, ona živi fizički, ali mentalno nema kontakta. Ne može da prepozna čak često ni svoju vlastitu čerku, ni zeta, ni ovo, ali dakle ona fizički živi. Znači ta sposobnost da imaš orijentaciju u vremenu i prostoru je najveća blagodat Allahova. A kad to izgubiš, onda zapravo ti život nema ti nikakvog smisla. Ali Allah zna zašto on produžava život tih ljudi, da budu opomene, da kaže vidiš. A to je naravno bilo žena aktivna, čitav život, radila i bila svjesna svega toga. A onda naravno vidite kakav je to napad na rušenje porodice. Svih mogućih načina. Vidite kako upravo taj mozak, ta psihologija ili to što je u ljudskom umu, kako ljubav prema psu je jača od ljubavi prema ljudskom biću. Jer zašto? Zato ne želi da ima dijete ili ljudsko biće, nego čitav život živi psom jer ga ne uznemirava to ljudsko biće. A ovaj pas je poslušan i onda dresiran i on onda radi i on voli i on šalje svoju ljubav. Dakle, oslonac porodice, to je ono što zapravo čini bit naše vjere Islama. I naravno, kako jedan od velikih grijeha jeste da se prekinu rodbinske veze, da zanemariš one koji su ti bliski rođaci, od brata, tetke, tetični i tako dalje i tako redom. I onda je naravno četvrta stanica ili četvrta faza u kojoj čovjek kad sve to skupi zajedno, onda može da kaže da ima neku sigurnost. A šta je zapravo smisla od svega ovoga? Jeste da imaš sigurnost, jer čovjek je, ljudsko biće je najranjivije biće na ovoj zemaljskoj kugli. Sva druga bića u prirodu su vrlo otpornija od rođenja. Od rođenja, kad se dijete rodi, da ga ne uzme majka u krilo i da ga ne pita, ne pazi ga, što ja imam malo iskustva sa svojim unukom, ti ne moraš svake minute gledati u njega šta mu se, samo jesi ga zanemario minut, dva, on nešto usta turio. I onda moraš stalno gledati u njega, stalno gledati u njemu, je li pokriveno, nije pokriveno, jel mu treba ono, jel mu treba zašto plaće, zašto ne plaće, jel diše, jel ne diše. I to je hizmet veliki. Ja se divim ovim našim majkama i ženama i taj osjećaj majčin. A vidite u prirodi kad se rađaju, tako da kažemo, kod ovih životinja i odmah, čim se rodi, odmah na noge ustane i ode i ona mora trčati, tamo čeka ga, jel medvjed, jel lav, jel ufat će ga, mora ga čuvat, mora bježat, mora da odmah na noge ustane. A ovo ljudsko biće je najkrkije, najkrko. Ako ga, šta znači? To znači da mora da ima oslonac.
Mora da se oslanja na nešto, na nekog. Prije svega na Allaha Svevišnjega, pa onda na roditelje, pa onda na rodbinu, pa onda na prijatelje, na braću. Ova četvrta karika mogla bi biti jača. Ovako kad pogledate vi odavde, pitate što Bošnjaci se ne ujedine, jel? Ova karika fali. Nema ovoga kontakt, nema link, nema dugmeta. Nema dugmeta da pritisneš pa da sve skupiš. Možda će biti jednoga dana. Draga braćo i sestre, hvala vam na pažnji. Neka vas Allah čuva. Pazite jedni druge, pazite na svoju djecu, na svoju porodicu. Mi imamo dvije Bosne. Jedna Bosna u Bosni i jedna Bosna u čitavom svijetu. Gdje god kreneš, vjerujte mi, gdje god kreneš danas, nađeš nekog Bošnjaka. I ne mogu da ne spomenem od ove reprezentacije u košarci, pa i u fudbalu, nema ni jedan koji u Bosni igra. Svi igraju negdje po evropskim klubovima, po onim, ne znam i tako dalje. Znači, to su, vidite, dvije Bosne. Jedna Bosna ima u Bosni, jedna Bosna ovamo. Vi, ovi koji ste izvan u Bosni, imate 24 sata, vi živite ovo malo više emotivno, jer čim ustaneš odmah gledaš na onaj, šta piše, šta je rekao Dodik, šta je rekao ovaj, šta je rekao onaj. Nemojte se sekirati, bit će dobro. Svi misle, ili kako je Ali Arametli govorio, svima se čini da vladaju Bosnom, ali niko ne vlada Bosnom. Bosna vlada sama sa sobom. I uvijek je tako. Nije to samo sad, od Kulina, Bana. Svi su željeli, ali Bosna je bila i Bosna će i sada je i Bosna će biti najslobodniji prostor u Europi. Bosna je jedina bila koja nije pripadala ni Rimu, ni Bizantu. Mala oaza. I zato je Bosna land of heretics, zemlja heretika. Nije se priklonila ni Bizantu, ni Rimu. I danas danila, znate da je Erdogan jedino mogao u Sarajevu održati svoj predizborni skup, je tako? Nisu mu dali nigdje u Europi. I oni Ujguri, muslimani iz Kine, jedino su mogli imati kongres u Sarajevu. Ne želim ja sad da govorim o tome da li je to trebalo i nije trebalo, ali eto, hoću da kažem, Bosna je i dan danas, Bosna je ta oaza i naravno svi misle, oni Hrvatske, Srbije, oni misle da oni kao vladaju Bosnom. Kakve, ba ne, oni ne razumiju Bosnu, ne razumiju. Svima se čini da imaju Bosnu, ali Bosna ima samo sama sebe i tako će biti, i tako je sada, tako je bilo, tako će biti u buduće, ako Bog da. Jer u Bosni ima oni koji se oslanjaju na Allaha, na sebe, na svoju rodbinu i na svoje bratstvo. Salam alejkum. Dragi Reisul Ulema, uvaženi goste, od srca vam se zahvaljujemo na vašim riječima koje su nas posjetile na naše vrijednosti, ojačale našu vjeru i ispunile naša srca. Neka vas Allah dželešanuhu nagradi za vaš trud i znanje koje nesebično dijelite. U ime cijelog džemata Hagen želim izraziti našu iskrenu zahvalnost na vašu posjetu i vaše mudro obraćanje. Počašćeni smo što ste danas bili s nama i molimo Allaha da vas nagradi svakim dobrom i podari vam dug život u hajru i zdravlju. Amin. Neka vam Allah podari snagi da nastavite svoju misiju i da i dalje budete izvor nadahnuća našem narodu gdje god se nalazio. Hvala svima koji su danas prisustvovali u ovom lijepom i značajnom susretu. Neka nas Allah učvrsti na putu dobra, zajedništva i ustrajnosti. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Samo moment jedan. Pošto je
imam rekao lijepi riječi i što mi je drago i reče da ide u penziju, ja ga toplo primam u klub penzionera. I na bosanskom, ali se kaže penzija, a Hrvati govore mirovina. Međutim, ja sam primijetio da sam ja u nemirovini. Volio bi da sam, pa mu čestitam i otvorena su mu vrata, klub ima dosta članova. Hvala. Ali prije nego što to bude, imam potrebu da mu dam orden zasluge za narod. Slažete se? A ovo je, kao što vidite ovdje, ovo je cvijet, srebrenički cvijet, narodno nazvan, ali ovo je cvijet sa sjećanja na genocid svih Bošnjaka, ali je povod Srebrenica. Poslije ću vam, imamo ovdje monografiju. Kad je izbilo ovo u Gazi, da sam zamolio iste žene koje su ovo napravile, da naprave cvijet suosjećanja sa palestinskim narodom u Gazi. Vidite ovo crno ovdje, to je Nakba. To je ono 1948. Ovo je ovdje otpor okupaciji, ovo zeleno je džennet, ili možda da kažemo, ako Bog da, oslobođenje, a ovo ovdje je bijela nevinost. A ovdje je po 5 latica, što čini 15 latica. Znate šta znači 15 broj? 15 znači 15. maj 1948. kada se dogodila ova Nakba, kao što je 11. juli kod nas 1995. godine, kao što je 27. januar holokaust. U 20. stoljeću 3 su genocida koja su zabilježena. To je holokaust 1945. Zatim Nakba 1948. i Srebrenica 11. juli 1995. godine. Srebrenica, genocid u Srebrenici je priznat u čitavom svijetu. Znate, i ova rezolucija, i tamo na ulazu u UN ove godine je postavljen ovaj srebrenički cvijet kao bista koja na ulazu podsjeća na to. Da vam ne govorimo kako je to nastalo, ali je nastalo, i ovo rade žene, udruženje žena Keren u Gračanci. Ja imam potrebu da mom Rasimu ovo dadnem kao orden zasluge za narod, jer znam da njegovo srce kuca za svakog, sve ugrožene i sve one koji se bore za slobodu. Allah te nagradio. I još nešto. Pošto je ove godine bila 30 godišnjica Srebreničkog genocida, znate to. A ja sam obnašao dužnost Resuleme i obavljao sam ili imamio sam 16 kolektivnih dženaza. I znate da oni nama nisu dozvoljavali da se kosti ukopavaju u potočarima, nego su nam govorili da se to bilo gdje ukopa. Žene Srebrenice, majke su se izborile da to bude u potočarima i mi smo se od svih tih godina borili da nismo jedno vrijeme mogli autima ići nego helikopterima. I ovdje je ova monografija govori šta je bila Srebrenica prije, za vrijeme genocida, poslije genocida, ko je kriv, i ovdje imaju sve rezolucije. Evo vidite, ove ilustracije napravio akademik Mehmed Akšamija. Ovo je najkompletnije i najbolje što smo mogli napraviti do sad, da imamo ovako nešto za sjećanje. I dozvolite mi da ja to dadnem sa posvetom imamu,
a ja sam siguran da će on staviti na raspolaganje u džematu da mogu da gledaju. Hvala. Hvala ti, živi zdravi. Da ti Allah, da ste zdravi i živi. da ti dadne dug život i tebi tvojoj hanumi. Amin. I vama, I za svakog uspješnog imama stoji imamovca. Efendinca, tako je. A ja upravo takvu jednu imam. Imaš, onda je ovu stavi ovu. Tu uzmi, a onu stavi u biblioteku. Eto, tamam. Ako volim. Eto. Ne, ja sam mislio uspješnu Efendincu, tako ima. Jasno. Ma evo ja da pojasnim da se dovoljno svi razumijemo. Dakle, uspješna Efendinca stoji. Tako je. Hvala vam da ste dobili. Da Allah nagradi našeg uvaženog Rejsa, nam posjeti i sve vas koji ste došli večeras ovdje. Evo da vam samo kažem moje prvo upoznavanje ili jedno druženje sa Rejsom, možda se Rejs toga ne sjeća, a možda da se i sjeti. Ne, to je bilo nekad prije ratnih godina u Zagrebu, kad je Rejs bio imam Zagrebačke džamije. Na Ahiret je preselio od mog rođaka Mustafe Žige sin. I ja sam otišao naravno iz Sarajeva na dženazu. I dogovorili smo da ja opremim njega sa tom porodicom njihovom još, a doktor, naš Rejs, je klanjao dženazu tada. I ja sam kao tek početnik u našoj službi imamskoj, tada mislio, mili dragi Bože, vrsnog imama, znanog čovjeka, moguće da će on nekada biti Rejs ulema. To sam ja onako u svojoj glavi zamišljao, ne znam da li sam to ikome pričao, ali eto, to je bilo jedno moje sjećanje te dženaze i slušanje, obraćanje Rejsa, dakle, u toj priliki. Dakle, od moga rođaka, ja sam spomenuo, je tada sin mlad u tramvaju infrakt dobio, a bio pred ženitbu, trebao se ženiti, pa eto velika je bila to tada žalost, to vrijeme i to. Prošlo je dosta godina od toga da mu Allah dženet podario, onda inšallah svima hajr. Sada ćemo klanjati jaciju namaz, a ja bih zamolio našeg uvaženog Rejsa da nama jednu prouči dovu na kraju, pa ćemo onda da klanjamo. Bojem djeci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي ذنوبي ولا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا أشفيته ولا مسكينا إلا أويته ولا مهاجرا إلا عدته إلى بيته ولا مجاهدا إلا نصرته على القوم الكافرين إنك أنت على كل شيء قدير اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين اللهم أعز أهل غزة وفلسطين اللهم انصر المجاهدين على القوم الكافرين اللهم شتت شمل أعدائنا وأعداء الدين إنك أنت على كل شيء قدير اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي اللهم أصلح لنا ديننا
الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم خفف عنا سكر الأوزار، وارزقنا عيشة الأبرار، واكفنا واصرف عنا شر الأشرار. اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا من النار. يا رحمن يا رحيم يا ستار يا عليم يا جبار. يا الله يا الله يا الله، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذي القوة المتين ويا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. بارك الله فيك. Amin, dobro, kabul inšallah. Nećela naći, ovo je on napisao kada je vremena. Malo prošle, bit ćete zanimljivi. Veliko hvala. Sad ćemo ezan i jaciju da klanjamo, pa onda poslije ćemo u našu rajđinicu preći da se malo poslužimo, popijemo kahu, pojeglenišemo. Ja.